Boyong kenapa dia? Kepo amat ya dong Dora. Iya. Kan tuh dia jomblo dia mah. Wih, lagi amat dia. Iya. Sedemeh saya lah. Kumain tapatin. Oh, ja, biang deh. Kamu tak lamun geus nyeun TikTok. Mantep di arbel paten. Beh, terpercaya amat anyong. Coba dulu ai. Mana? Sana lo dia snap aing. Dia mah jomblo jomblo dong si Kemal dia jomblo kepo maksimal. Kemal kepo maksimal. Woi, kemana budak tak? Yang nyuk. Ayo. Yuk. Ayo yuk, tengah yuk. Segera pet aing segera penya. Aing minta kontak bikang dia nya. Kau kira loba kontak aing mah. Neng kadi ya, Neng. Betul lah ya, Ulah. Woi, dap standar 2 akun, dap. Kalau bu aing mager aing. Hi, standar Aku enak. Ih, dia mah. Aing hang diuk yo. pong pangunang standar 2 akun. Aing bari itu yo. Atuh aing bari naik. Atuh murah, dap. Eleman. Kali dia ngeunaun oge nya. Bau indah seperti senyuman mantan. Pahit seperti kenangan. Mah, dap, budak kemana ya, dap? Nyo aja tadi murang kadina bareng. Budak mah pisah bae yo. Oh, papisah. Ari si Kiki jeung si Ardi ka mana ta? Tanya aing tadi ngomong-ngomong masalah bikang bet lah budak duaan be. Aneh. Cenah mah eta kabogonan, kamu si Ardi. Dia motor, woi, motor bet nama Mahi dan jeburna. Kunaon Nmax. Oh, tak percaya aing eme. Nmax nya uduna. Jasa eta boga Saul giti. Oh, padahal mah. Beh aing mah. Woi, dap, dia itu budak dulu, dap. Ngararokot tadi itu tak? Dan kan yuk. Aing mah saya. Nomor saya aing tadi. Dia. Ayo siap. Naik di depan ya. Ngobrol yuk. Nangkep. Dia masuk dapur kon, dap. Jadi nangkep. Kecil. Dek, dia kok digigit amat, deh. Serem mau bikang. Ayalah aku dong. Dia kan amat ya pakai helm kayak getok dia koyo. Ih, kumaha aing geus buka bikang ya dia. Naon? Gulis. Hah? Gulis tuh. Lumayan sakit tuh majeng di bawah nganjang di bawah ondangan mah. Ai main tuh rehe. Arek nan di bawah kai mah dia pentingan. Ih, dia. Kena bogoh kana dia, pugu dia mah pak boy pugu ge. Ai kembikangnya. Kumaha ya? Aya baturanna. Sa. Segera beh. Hah? Aya pokona mah beh. Sana mana? Geus pokona mah nyaho beh dia. Kayak koeng bawah. Kira Dia yang naira beh. suka minggu. Ini minggunya. penting. Penting. Hop hayok. Hok halok. Ya dah penting. Hok halok. Buk dia lan kurang surubuk talai. Kurang surubuk lan. Oh. Buk. Oh, anjir eta bonding kumaha? Pambikang teh ka dia. Ih, aing geus di bleaching dia tuh. Bleaching teh kotok dah kurang surubuk. Oh, kaneng mah dong si ieu. Dong saha? Kemal. Jig, dia mau si Kemal. Ari Itu aing beda, setang parah teh kriting aing minti lah kasep. Ja, Ari manggil si Kikin teh jeung si Ardi tadi mau bikang Tawa tah. bikang di itu duaan, ige orang. Oh. Oh, seta. Coba ulah eta teh ulah ngomejukut naon. Kenangeun dia di itu tadi dapat di eka adi itu tuh di payo. Hal tak kapila banyak. Ai pilanan ditu. Ya, aing kada kotok teh lah. Aya we kana kotok dari. Kadi tuyu. Ayo kali itu yuk. Ayo naik. Sangu hampas opat-opat. Urang ketemu urang gerebek bae urang. Ngeri. Ari aing jang teh pakai helm. Sip. Oke orang. Be, moto kumadi tak? Nah. Itu stebet tuh tuh. Nah, Tuh itu stebet tuh. nahan sorangan di dinya sata. Rokok tuh tanya. Tanya-tanya yong, bisa kita buka rokok mere. Ya. Orang yang mengelaju lagi dia. Oh. Udah matiin. Salah jadi lah. Sebar aja murang yang perjalanan yo. Bo dia. Boar ada indahnya doang senyuman mantan dia bal. Di pelem oge yong, gunung atuh. Coba mun gunungna kembar. Oh dia mah. Be, mantep gunung kembar mah. Ya iya ngomong-ngomong mau Nah. tuh ya mau rokok tuh.
Beuh ketinggalan nyong. Ya mah beuh aing. Stebe tuh grokun kayak tuh yuk. Ayo ya udah ke. Beuh anjing ketinggalan rokok. Stebe. Puting deh kemana dia? Penting. Oh. Malam minggunya pentingnya. Kurang nyangan bika orang yuk. Ih, mantep tayong. Kurang lele si Kemal, si Dede urang. Saya teh nah, jombo saya tahu mah. Sama sekali leuweung. Dan satu sorangan baik sih. Itu yuk. Bisi kesurupan dong. Itu yuk. Woi, Bek, keren dia. Aing ngeuker eta yo, nanggun kotok. Lagi dia yo nangguan kotok sesoranganan. Marok, Bek. Dia nangguan gajihan meureun. Woi, Be. Oh, bapak aing nanggeun balik. Dia yo. Rokok. Ya ho. Tadi lain dia. Teu aing kita hayu bapak aing. Dia keren dia. Soranganan lah. Nang kanang kotok sih rubuh. Mana? Bau dia. Jadi mesti para banda can kotok. Tuh warga berisihan. Penting dia kemana dia? Penting. Malam minggu. Cuma dia Ngelapan kotok. dia mengelapan kotok pae dia mah dong si Kemal Turutan. hebat dia mah dukor dia tunggu rokok Tinggal meli bungkus tah ka kuling gantian. oke tenang aing mah loba duit aing menan teu sombong aing mah teu sombong aing mah loba duit na meuli ya Meuli tah. barang meulina Beli 3 bungkus sekalian. setik amat ya bungkus dia beli ke saselop Beli saselop be. Aing meuli saselop ya. oh geus aya penting stok Iya. Enggak mau yang lain. Woi kakak, itu dong si Ardi Kiki kak. Oh dong nama si Ardi. Keren undaknya. Ngalamun kitulah dulu. Ih. Kue dap dong nanti bogorok kota lorok dap. Perang lala gayu. Ayo. Aja kita teu bogorok kok nyawa engge. urang itu boga Ih, zaman minta budak lah main ayu dah jadikeun. nangkep pak doang kabuka engke menangkep na Kio. gitulah Siap. yuk jalan Jadi bareng yo. Kok mesti dibeduk yuk. woi ar ke Nah dia di mana bae dari aing neangan dia geus be aku kulilingan Banten aing. Neangan dari aing. Di mana dari ya? kepo deh dong Dora tiap ya kepo aing kadinya ulah yo kadi dedap yo dia jadi nggak baik paksa aing kadi juk yo oh geus kayak kadinya Dari belakang cokan budak dap. Op. Assalamualaikum. Perang masalah man babat terang be. Kieu yo. Dari ngesti mana ya lah? Yang oyon. Benang. Oh ento. Oh telaku Kira goreng. penting malam minggu yo. Ayo. Mana? Kalau diturang, ayo ke mana? Woi, gimana pe dia ya? Dapat. Dia aing karek manggil dia yo. Salaman aja. Ah, salaman sudah Anjing dia bangsat jadi dia. yang salaman jeung aing. Ya gitu amat paksain Baju mana ya rokok itu? Ar sikit oh lempang itu dia. Ke mana? Teu nyaho. Tadi bieu keneh aya. Tadi ngapanggil jangan di jalan. Ari tadi saya tak aing tak ka dieu, saya tak lempang. Aing maraneh tak saya teh. Ngapanggil jangan di Oh, jalan. tadi anu nelpon. Anu nelpon tadi. Beu maraban ceuli meureunnya. Maraban ceuli. Oyot. Tinggal. Oh, saya tak semua motor lain. Tuh, tinggal kenan dia mah mesin sieun. Oh, gitu ya. Tanggung jawab aing kayak momeran mah. Ya, rokok. Gebeng lah, Bu. Kalau paranas jeung di imah DP nya. Bari main krambol urang. Anjing dek nanjang puting kan. Maksud aing mah balik ti dia, urang main krambol gitu. Ngerti beng sekolot. oh siap Oh iya dia naon, Kanan nyintruk. Iya, Woi. Kanan nyintruk. Kiri. oh Nyaman bae. buka inti apa Atuh wae na bae yo kitu be. Ulah Dia poho, ngertiin tuh. Woi, ulah poho kopi sendo. Loba kopi mah. Ulah, terus pakai gula ti mah. Oh, dia mah. Pada beran uyah dari aku aing. Atuh aja amat arnan ogol lah dia mah. Kayak orangnya nyer tebuk lah perat. Wih dia panas amat, mending jangan tisu. Ayo. Beedan. Saya panas aing. Mata yang timsa motot. Woi nangkep be, dong si dapa luhuran pangkarasa.
Ada be dia. Urang kata. Kabar dah. Aing dina budak beli rokok nangguan kebal. Mungkin nelpon mantan aing yo. Cak aing nelpon. Kok aktif dia mah. Pongot peserta. Telepon di kueng yo, nuju di yo. Naon. Joget gilain. Oh. Itu pancil pakai saya, HP. Maraban ceuli. Pancil apa tuh? Nanti yo. He. Nanti ngagorok-gorokin bae dia teh jelas. Iya, kenan. Maraban ceuli. Oh aing dek dia mah. Mah mantan aing mantan nuka opat dia nelponan bae. Penasaran. Edan, Bang. Alawatan si Pari dia yong. Iya dong, gak sombong yang dari ya ulin teh jelas ngebek bensin dari dong aing ulin mah yo mau bikang. Mana? Yo aing dulu tuh dia kueng sepehan bae dia aing tuh dia bikang kueng bere, aing tidak bikang. Tinyo aing geus pake helm. Ya. Mas ya, geus jauh dia. Anjak aing ini tuh. Dia Mas Kemal. Tok halo. Iya. Oh, kecil aing gantingan mah. Ya. Dari geus mana yo? Lagi pila. Rokok dek. Rokok aing. Rokok gede. Udah aing ngarokok. Kayak gede deh yo. Bener. Lain keputing di efek lauk naon yo, nyerebeuteung. Kopong. Lo kokopong di daharan dia mah, aing jeung si Kemal ngecongkeng dia. Aing tunduh dia tambah aing langsung balik aing kayak langsung sare. Dan aing pandeng aing motor aing ditunda di ditu. Di imah bikang aing. Motor strap. Oh, Edan, mobil mana? Mobil. awenan mobil dia. Pinjaman, mobil mandek nah dia Piceun. Ngorok dia aing meulikeun dia aing teu sombong. dia aing balikan. Bohong ya. Aing boga yo. Dek, aing jam helm dek. Kayak jangan aing dek malam minggu dek. Dia mau nganjang barang dia mah, tumpah duit. Oke, kau pinjaman. Kayak ini mah kayak balik. Dia mah gua duit nganjang dia aing nyaho. Tadi jerobok. Dia sanggup. Ke plastik berem dia duit yo. Burandil dia jerobok dia, burandil dia. Plastik berem aing teh sombong bae. Dia naleusi. Tapi tuh koeng si tebe di tinggalkeun koeng jeung si Dapa. Di dia aya bae si Wuri. Aya bae si Ardi. Si Ardi. Mantan aing nelpon 4 kali gitu diangkat koeng. Wih si mah Oh, aneh deh. karena Bikang karena baturan Wah, ya. engke penting dari ya mun ilu nganjang aing bebejan aing teu boga bikang bae. Oh, dia mah naon? Si aing kabelok. Oh, Dia dia make mah jeung dia bikang koeng berenan dia. Si Ene bae. Kira si Ene bae dia mah. Ada mana? Si Aceng. Ori. Semadi. Oke, dia naik ilmu mal karena budak tuh kasih. Mah dia itu. Kan budak tuh. itu Tangan budak. gerak itu aing menumpang beng mah. Naon boga duit aing mah. Dia Umar. motor teh bisa disela bensin lagi paksa bae dia mah. Ar, dia ninggalkeun bae Ar. Iya ke mana? Aing teleponnya heula Ar. Mantan aing telepon. Dia Si yo we ulingan tok jelas. di mana dia pakai helm dia? Di pila bikang. Mana? Tok halo gitu. Kita sana yuk. Ih, ulah. Oh, dia kembali. Baik, kita balik. Koe kebalik bae yuk. Ka mana? Balik bae urang seburit. Ayo, Aing bosan aing bae, beuh. Mantan aing nelpon bae fokus teh aing. Ayo, baik. Balik. Kapila lah kapila. Si TB urang tinggalkeun. Terus poeng geus beuleuten rokok ongkos eta. baik. Pas eta mah. Jomblo ieu doang dia, Dek. Nah, Balik ya. baik kamu ke sini. Ene. Awas. Bocor. Jangan dia tenang. Wedap balik yuk. Lagi balik wedap. Ayo we, marana sadi aing beuh. Udah sadi mah AC yo. Bisa balik yuk. Ayo, Bang. Yuk. Kakak. Ih, baik.